whole art of Victor Vasarely is very playful, very joyful. He was the father of the op art, the optical art movement. Even his own name is very gamish. He was playing around with the letters. Vásárhelyi was transformed to Vasarely. They hired Vasarely to redesign logo for the Renault car, and that was like a co-joint work of Victor Vasarely and his son Ivaro. Razstava Viktor Vasarely v Odmevu v Mednarodnem grafičnem likovnem centru ima nekako dva namena: ponuditi slovenskemu občinstvu nekako obsežnejši v bistvu pogled v delovanje tega pomembnega madžarsko-francoskega umetnika, v njegovo dolgoletno delovanje na različnih področjih likovne umetnosti. Na razstavi predstavljamo predvsem grafiko v zelo širokem naboru grafik v tehniki sitotiska. Na razstavi pa so predstavljene tudi slike, kolaži, objekti in dve publikaciji. He introduced the multiplicity as a new way to create artwork. In fact, in 1955, this so-called Le Mouvement exhibition, he came up with a manifesto. That's the so-called Yellow Manifesto. He argued in there that the new artist should create works, to multiply them, to recreate them. So recreation, in fact, that was kind of a new idea that was already introduced. Vasarely curated an exhibition in Paris at the Denis Rennie Gallery in 1955, the so-called Le Mouvement, the Movement exhibition. According to art historians, this exhibition was the start of the kinetic art, the international kinetic art movement. Vasarelyja pa openjamo v bistvu v naš prostor tudi na drug način. Vzpostavljamo nekako povezavo oziroma povezanost, po drugi strani pa mogoče celo vpliv Viktorja Vasarelyja na ustvarjanje zlasti slovenskih in hrvaških ustvarjalcev. Tako v bistvu na razstavi vzpostavljamo dela slovenskih umetnikov. Na začetku je to Drago Hrvatski, je eden od predstavnikov članov nekdanje skupine Neokonstruktivisti, sicer tudi kipar. Drugi slovenski umetnik, ki ga predstavljamo na razstavi, je Sandi Renko, ki je s slovenskim prostorom povezan mogoče malo šibkeje, zato ker je tržaški Slovenec in ga šele v zadnjem obdobju z razstavami poskušajo nekako bolj tesno vpeti v slovenski likovni prostor. Danilo Jejčič je še en slovenski umetnik, ki ga predstavljamo na tej razstavi. On je po nekem preobratu, ki je nastopil v njegovem opusu v začetku 70-ih let, se začel ukvarjati z geometrično abstrakcijo in ustvaril do danes en izjemno velik in širok opus. Na razstavi predstavljamo tudi dela treh hrvaških umetnikov: Ivana Picla, Venčeslava Richterja in Miroslava Šuteja. Vsi trije so z bienalom v bistvu intenzivno povezani kot razstavljalci na grafičnem bienalu v različnih letih, dolgoletni sodelavci bienala v tem oziru. Zadnji samostojni umetnik, ki ga predstavljamo na tej razstavi, je Josip Gorinšek. Spet gre za enega ustvarjalca, ki je v bistvu celo življenje posvetil geometrični abstrakciji, racionalistični umetnosti, preiskovanju barve, oblike. Zdaj, en poseben oddelek, bi lahko rekli, na tej razstavi predstavljajo izdelki tako imenovane smeri B, področje, s katerim razstava posega v prostor onkraj grafike, kiparstva, slikarstva in podobno in sega na področje oblikovanja in arhitekture, kar je, kot vemo, bil tudi eden od načinov delovanja Viktorja Vasarelyja, tako da se nam zdi, da tudi na ta način v bistvu se nekako že vzpostavlja neka vez s tem umetnikom. For Vasarely, always the prototype was the most important. So his idea was that it doesn't really matter what a medium is, what a technique is, the composition, what is the most important thing in artwork. From one composition you can do like a painting, you can do a silkscreen print, you can do a textile like a rug, you can do an architecture integration, in a huge scale. His idea was that in the future, like in 50 years, 100 years, 1,000 years, based on this prototype, some
nobody in the future would be able to recreate his artwork. And I think this is a really fascinating idea, because then he was able to kind of preserve his legacy in the posterity, in the future. And that is what Vasarely made really famous, because his thinking was that everybody, all humanity can share optical art, can benefit from optical art for the society. Viktor Vasarely, kot rečeno, je eden od prejemnikov velike nagrade na grafičnem bienalu in je seveda na ta način z Ljubljano zelo intenzivno povezan. V letošnjem letu, ko praznujemo 70. obletnico grafičnega bienala, je ta razstava tudi nekakšen uvod v bistvu to obeleževanje te pomembne obletnice.